Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita ket manipod kani pagayam tayo a Loren ti Cordon Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet nga OFW ditoy Hong Kong. Balasang akpay iso asyak timang papaadal kadagiti dua akakabsat ko. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas ko nga aging gaita ket kasla nagrigat paylaeng nga aklonan. Padas ang nagbalin aleksyon kanyak gapu iti pan nakapasakit ko. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Kumusta ti trabaho minsan? Okay lang, matinsan. Iso na lang ta medyo maikawaat. Ay, nagrigat gayam at talaga ti mayadayo iti pamilya. Ay naku namon insan. Ang manyangi nga rod, talaga kasta ti biyag. Matay tayo met nga minitibisin. No saan tayo agtrabaho? Ay, huwag nga rod itaklaan ang maawatan tirik na dagiti OFWs. Isugayam apos da apos iti social media. Wen day talaeng ngamin ti liwliwada dito'y adayo. Ti ag Facebook, wenno ag TikTok, ta dito'y da mairwar dagiti anak akan tirik na ako nada. Sa bagay, awan met ket iti dakes na no agkara-post da. Wen, ngam no maminsan, masubsobraan mat ngamin dagiti daduma. Danda ni ipus da mat amin na ama ipapaniti biyagda. Day talaan nga agpaisoain san. Di damutin amo kontrolan. Basta da siguro i-post da. Sige, post da natan ang post. Hay, wen nga rod Hangam saan man kit di aday ta ti pagsaritaan ta insan? Diyay man kit di pagsayaatan? Tapno sana sayang ti katay ta dito'y asumanao? Kunyara da. Sikanto mga mininsan. Sa balimot nga agpayson tinagtulungan ti saritaan ta. Aday tan ti order ta. Mangantapay, ta sa ta ituloy ti agistorya inton madamdama. Itaman pa'y anasapa ka anagawed lakay. Wen ata, kaslag tudumat nga tinapigsa. Isa dinardaras ko natin nagawid, bakit? Agkapi ka kaday ta itimplaan ka. Wen man bakit? Mabit lang nga raw tamang timplak iti kapem. Ay, wen gayam. Imawag ka din ni Loren. Saan pa'y mag? Apay, adda ka di ibagam ken kwa na? Mangibaga ako, may tiigatang ko iti abunaw. Abunwak man nagtimulak agawad ken aba, tapno lumang tuda. At tuyan ti kapem lakay. Agyamanak bakit? Ay ket ibagam tua inton umawag lakay. Wen man, maring nga dapay nabatay a kwartana. At damot siguro tadi namat ipawpaw it amin ti swilduna. Masigurado nga agurornong matlaang dayjay. Ibagam tuman nga raw no umawag, takasaritak to ti anak ta, bakit? Wen lakay. Ibagak to kan ni Joy tawagan na ni Loren. $246, 47, 48, 49. Dayjay. Hay, dito'y matlagayam ti ayan na. Nagri ko sa klagayam itay. Sorry, miss. Sorry. Intun maminsan, ti pagpag na amlaang namin ti kitaam. Saan ka at tumalangkyaw, tapno di ka makadungpar iti padam amagmag na. Oh, kabayang. Wow, Ilocana ka. Pasensya ka na. Ada kami birbiro ka. Iso ako na matumalangkyawa kita eh. Diyak ingagara timang dungparkin ka. Pasensya ka na talaga, miss. Okay. Sige, tagdardarasan.
Ada maming birbiro ka. No kaya't mo, tulungan ka namang biro, miss. Ah? Ay, kwa. Ay, sanan. Nakababain matkan ka. Agyaman na klangan, sir. Oh, ops, mabit lang. Ah, di ka agsara iti dalan ko, ah. Aglisi ka, tamagnaat. Ang mga numabali na maalat yung number mo. Wano ti Facebook account mo. Anya? Kaya't kung amin ti bumawi, gapoy ti pan nakadungpar ko ken ka. Iso na lang, tagdardaras ka. Isa no mabalin, itid mo lang ang ti number mo. Wano ti Facebook account mo, takuntakan ka inton mawaya anak. Okay, aklaan mo, sir. Saanan ang masapol a bumawi kayo? Alaala, aglisi ka iti dalan ko, tani, agdardarasa. Pangaasim, tadi ka manaktat. Naglukon. Itay ko pa'y anadlaw ti lalaki a sumarsar mo kanya ka. Surusurutin naksamat. Sampay nakakalugong anak ka shades. Hindi ako makita ti rupa na. Partakak pa'y timag na. Manglikawak. Mapanak iti ayan dagiti adu at tao. Iti kasta, mayaw awan ko. Paliiwag no talaga sursurutan na. No kasta man bilang. Awagak adagos ni Insan Melvin. Iti kasta, makapagkidawak iti tulong. Aray ko! Sorry, miss. Si Kamanan? Oh, di ba sikat tinakadinlong parko itay ije mall? Nice meeting you the second time around, miss. Na, sursurutin naksamat. Ha? No kasta, si Kagayam timang sursurot kanya. Ha? Ay, kuha. Sorry, miss. Kaya't ka lang matamaam mo. Siya gayam ni Edgar. Sika nga. Ano ti madaydayaw nagan mo ading ko analapsa. Mabalin ka di, awan oras ko ang makiginantil kan ka. Di ta ka man lang. Ops! Kapit lang, miss. Di ka katiunay agsupsuplada. Kaya't ko lang matimakigayam kan ka. Isa relax ka lang ka di. Ado pa'y tijak na gatang. Iso apang nga asim, taaglisi ka itidalan ko. Di ka kumamanaktak. Sige, tulungan kan nga agpalengke, miss. Nadagsan sa amat tibag nga awit mo. Mutoy, tasya akong timangigam. Anya? Saan ka madlang sarde nga naging gadi mo itod ti awit mo? Anya? Alam, itod mo, tap na makapalengke kan. Sayang ti oras. Kita man o, aldawan. Tulungan kan tap no mabibiik. Di kagdanag, tas anak mo tamanagdakdakas. Kumusta amat nga tanlinore ni Jay abroad bakay? Wan nga agpaisaw. Medyo nabayag matan jay naudi nga inmawagan na. Natagtaga-inap ko kahit inirabli ay. Anya nga'y tinaytagtagay na mo lakay. Nagawid kampay iday kat ada kadwa na alalaki. Inyam amuna ka na nga iso tinubyo na. Iso na lang tadi da mabalin ti agkalay sa agaputa dan asawa ti lalaki. Anya? Ay, Diyos ko. Iyad adayom apaw. Sapay la kumata saan ang makatumpong di anak ta iti lalaki nga addaanan iti pamilya. Wen nga ron Sapay nakaragragsak kampay ini ti anak ta iti tagtagailip ka. Ay tinasayaat. Awagam tuman kitday ta kumustain taman may. Sige, tay bagakto ka ni Joy, wano ka ni Binjay, tawagan ta ni Lorraine lakay. Uwin man bakay. No para kanya, awan matkit di siguro, ti madiakay papanantin ay tagtagainip ka. Ang istorya aklaang mo't tapno ada pangibas-basaran na no bilang laay. Una, tadi tay matamong agpaisaw dagiti mapasamak kadagiti masungag nga aldaw. Nang runa kat adda iti adayo ti anak ta. Adan sa matawag mo insan. Kaslay tay pa'y nga aguno ni ti messenger mo. Adun sakit di ti kachat mo Ay na, Jayman stalker ko idinapanalawas insan. Nagkulit. Chat at chat. Awag nga awag.
Kanayon nga adda pa good morning kan good night na. Ay, wow! Sana all insan. Sino ngay matday nga stalker mo insan? Edgar kano tinagan na. Kanayon na nga istorya ang tibiyag na. Nga uray jak matdamdamagan. Taga ano ngay mat kano dayta nga Edgar insan? Taga Ilocos kanumat. May sa kano a single parent. Nagsinada kano iti asawa na. Tanakilalaki dayto iti mismo a kumpare na. Kasta? Uninsan, iso kano ti may sa arason no apay nga da dito'y Hong Kong. Tapno mailiwliwag na kano ti pan nakapasakit na iti asawa na. Kasi ti kanayon ko nga ibaga insan. Di ka unay agtaltalat. Di ka basta mamati iti uray asino. Laglagi pa mga adakan dito'y adayo. Titawan ti sabali a pagtalkam no saan lang ati mismo abagim. Wan insan, ket agyaman ak iti kanayon apanang palpalagip mo kanya. Hello? Hello, Loren. Good morning. Good morning to Edgar. Di mo day off mo ita? Wan? No kasta, masolo kang arot ita. Ha? Kayat ko asawan, mabalin mo't siguro ang agsarsarita ta, aging kainton malam. Anya? Grabe ka mat Edgar. Sobra matanday tagmalmalam. Ay nadyak la maanusan ti makiis-istorya ay ti agmalmalam no bilang laang. Joke! Si Kamoy, di ka malang maangawan ako na. Ay napasensya kan Edgar. Ngam talaga ngamin adyak mahilig ang makiin-in ni istorya iti mabayag. Masikura anak no kwa. Mas kay kayat ko pa iti maturog iti agmalmalam ngam ti makiin ni istorya. Agpasyar nga kayat mo? Depende Depende iti mood ko. Kan depende no asino ti kadwa. Nungay siya, kayat nakadiya makadwa? Ha? No okay lang kan ka, agsarak tayo ta. Total, day off mo man. Mapantagpas pasyar, tapno makaliwak sa'y kamata. Sana puro trabaho. Sa dino nga'y kumamot ti pagpasyaran ta. Adda amok apapananta. Mayat ijay, tapresko ti angin. Adda pa'y amok ka na ima sa panganan ijay. Ijay tantumutan nga aglans. Kita ito inton madamdama. Barang gumagatak to arumwar, Edgar. Di ka ka din nagkid-kid. Di ka mataragan, tay libre ka. Ha? O anya, mayat ka? Sige. Awagan kan to inton madamdama. Apaman amalpas ko ti aramida, Edgar. Mapana kaun bakay. Nagsapa kamutaan lakay. Nasipngot pa'y lang Uwen, atap no adda malpas kaw. Napudot tuman nga minan intul aldawn no kwa. Namigat kan aya. Saan pa'y nagkapiak laang. Umayak to mamigat intul madamdama. Sige nga raw. Agluto akto inton madamdama iti sidaan tayaw. Way, ala, mapana kaun tanay. Mapan ko pa'y iwayway na itidingon tayaw. Wad, mangburas kan tuman iti utong kan pariyata isagpaw kunto iti dangdangag inton aldaw. Way, sige, mapana kaun bakay. Hello, Nanang. Naalayo ka din timpawit ko? Wad, anak kaw. Ingtad kumatan kadag iti kakapsat mo ti imbilin mo nga allowance da. Kasta mo ti igatang ni tatang mo iti abuno. Nasaya at mat nga rod no kasta, Nanang. Kat, kumusta kayo mat ditan? Ay na, okay kami laang mat anak kaw. Sikakit di Kumusta ka dita? Kumusta ti trabaho? Kasi ti Diyos, nasaya atak mat dito'y Nanang. Awan ti rumbang apagdanagan nyo. Takas iti naibagak itin, nasingpot tinatumpungak nga amo. Banag arumbang apagyamanan tayo iti Diyos, anak ko. Ngamen, inpaayan na ka iti nasingpet kan man nakaawat nga amaw. Saan akas ka dagiti dadto mga stricto piman dagiti amo da? Nanang, day tamot ti kanayon ko apagyamyamanan. Di ngay mat kasinsin mo Milvain. Kumusta mo tan?
Agkit kita kayo madlaang kadidita. Wala nang, pasaray agkita kami mat no aldaw ti day off me. Dandanin sa amot di pa nagbakasyon na. Kasla iso ngamin ka, tinbaga ni Antim Ahelen, idi nagistorya kami. Wan, nalpas nga minan ti kontrata na nanang. Nukasta, saanan nga agsuble. Di na pa'y kanuam mo nanang, kitaan nanto kano. Di kat awan ton kadkadwam di tanak kaw. Adumatkit din atin na amamok dito'y nanang. Saan akas ididamo, ani insan Melvin lang ti amam mo. Ay kat mayat ang araw nukasta. Wan nanang, o sige, taituloy ko manin tagtrabaho. Baliwak to manin ti umawag. Sige anak kaw, agan anat ka di tawag. Wan nanang, kastamot kada kayo dita. Bye! I love you, Lauren. I miss you so much. Ay, una yan ni Edgar. Talaga adagulit. Apay nga taan nakalaglag ang tiriknakan ko, na. Panagrik na kat mapukaw amin abambanog ko. Nukastoy akatetex ko. Nang runa nukas day nga agvid-video call kami. Kastamot din, nagsarsanak kami iti personal. Jaksan malapdan tiriknak nga gayat kan ko, na. Replyak. I love you too, Edgar. I miss you more. Aday na. Naisend kon. Umaw-awag manin tiloko. Kailiw nakman nga tan tiloko. Ay, sumbata. Hello, Edgar. Nagyamanak ta pinatgamtikid daw kung agsarak ta, Loren. Kasano kat dagulit kamat ngamin? Anya itayantay ko ng mga ibagam kanya? Kwa, namin, emergency. Ha? Aday ta iti ospital ti anak ko. Kat mayroon ajak pa nagsweldo. Ang mga nung mabali na pabuludan nakpailangan ti kwartam dita, Loren. Ha? Di ka matalagan. Ta isublik mo't lang dagos. Apaman nagsweldo ak. Promise. Mano kumaaya ti bulodam? Nadapan nakabalin na kat oray 20,000 kuma. Ay, kwa. Aawan mo't kas na akwartak. Kaipaw-pawit ko lang amin kadananang idi na minsan akalman. O sige, oray na itakagudwa lang aruran. Tasakto kita iti mabalin ko apagbuludan iti daddo mga inayon ko. Sige, Edgar. Ay na, agyaman na, Loren. Thank you talaga. Agasam, nakita ti may di mainsan. Ah, dayjay? Awan dayjay insan. Fling-fling laeng. Oh, sigurado ka? Wen, awan dayjay ko naklangarudan. Pagpalpalabasan lang iti oras. Kat no dandan ni inaldaw kang rinabi kayon samat nga aging inawag. Rumrumwar kayon sapay. Agdaydit kayo. Saan ka di? Ay na, saan aday dayjay insan? Normal laeng apanagpasyar ti aggayim dayjay. Okay. Di kan pilitin amang ibaga itipod no insan. Angam ni, di mo kumaliplipatan ti kanayon nga ibagakan ka. Ah? Ay kwan, uwan insan, di ka kadimadanagan. Tadyak to pulos malipatan dagiti kanayon mo nga ibaga kanya. Nasaya at matngarod no kasta insan. Utak ti pagandaram ditoy. San a puso? Tano nalok ng ti pusom? Amangan no si kanto ti maiyaw awan insan. Bumulod ako mamanan iti kwartam, Loren. Anya? Please. Ang Edgar. Naatake nga ninanang ko. Kat intaray da kano iti ospital. Awan gastusan da. Awan mo't may pawit ko. Tadyak pa'y mat nagsweldo. Isa pang hasim ka di ata pabuludan nakmanan. Dakkalan tinabulod mo kanya, Edgar.
Kunam nga isublim adagos. Ngam aging gaita. Di mo pa'y mat binayadan dagiti binulbulod mo. Di ka matanagan. Taitad kumatlangad ako sa pama na maalak ti sweldo. Kasta ka na yun ti bagbagam. Ngam no agsweldo ka. Awan matititid mo. Ha? Ay, ako ha. Itad kunton, hintun sumarunong agsweldo ak. Promise. Maudin da ito eh. Masyan ka kumakanyak, Loren. Please. Awan nga mina na talaga ti masitga. Isa pa nga asim ka niya at napabuludan ako. Please. Amangan no addapay kwartam dita mabalin ko abuludan insan. Anya? Itaman pa ya bumulod ka kanya, kinsan? Kwa, jak pa'y ngamin nagsweldo. Pangan-anwam kumaayay ti buludan. Ipauit ko kada nanang. Simno kanuman ngaminan ti high blood ni tatang. Iso nga intaray da iji ospital. Kat kasapulan dati kwarta agastusan da ita. Di mat imbagak ngamin ken ka di mo ipaw-paw it amin na kwartan. Mangibati ka matapno adda alaam no kasta nga adda emergency. Kwa, Agpudno ka man kanya kinsan. ha? Adan samat ng tadamiti kwartam. Binulod ngamin ni Edgar insan. Aniya? Kat singiram ibaga makasapulam met ti kwarta a binulod na. Day tangarod ti parikot insan. Jak matin makontak ti cellphone number na. Agraman ti messenger na. In-block nakmat ngaminan. Anya? Manungay ti binulod na kwarta ken ka? Ribo-ribo mata insan. Manungarod. Kurang-kurang 80,000 insan. Anya? Nagdakilan ngay insan. Di mat kanayon kung ay bagakan ka. Adi ka basta-basta nga agtalak. Nang nangruna kadagiti lalaki. Ngamin, ado ti scammer ditoy. Jak ngarod amo insan. Jak amo no apay a pinabulbuludak. Ti amo akit isubli na matlaang adagos. Awanan insan. Agbabawi akman ngam naladawon ti amin. Ay sus! Awanan insan! Binodol-bodol na kanday dyan nga igar! Wan ngarod insan. Kunak nupod no nga ay ayatan na. Ngam saan matgayam ta pinagkwartaan naklaang. Panagkunakit saan nga agpakita pa'y dayjay ken ka. Ngamin, malaksida na ala nanti kay kayat na ken ka. Iniskam na kapayen. Sigurado amang birok maniniti sa bali a biktima na. Hawanan ba inday jay alalaki? Di pa'y lamaustal dagita a klase ti lalaki. Marwan! Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan nga ami. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay nga inkaituloy abasaan toy nanumo asurat ko, yabrasak man pay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal iti drama, babaan kadag iti agduduma apakasaritaan, dito'y programam alagip ti napalabas. Siyak ni Ami, tubuak ti probinsya ti Cagayan. Narigat ti adda a panagbiag mi, iso ngayon karigatak ti nagabroad tapno matulungak ti pamilyak. Ket kabayatan ti panagtrabahok dito'y balasiw taaw, dito'y kumatan anaam-am mo ti nagbalin nga ama dagiti anak ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysay.
Ay, kasano day to yun anak ko. Naibus mamutan ti bagas tayo. Awanan ni saang tayo intun malam. Sapay nairanamot ngagsakit ni tatang yo. Ay, wan nga rod nanang. Kasanungatan nga agpaiso. Anya nga tano awagam ni manang mo nga abi. Mangibaga ka iti kwartana. Bareng adapay na bati iti sweldo na. Ay na, saanan nanang. Bayan nyo ta siya kung timapan agdiskitar. Nakababain mo't kinimanang amin uday tala ang tiyaw awag tayo kenkwana. San abale, tandamot ija abroad di kabsat mo anak ko. Pudno nga ada ijay abroad. Ngam narigat matla ang tibiyag ijay. Narigat ti agtrabaho ijay nanang. Iso ano lakit di takabaalan tayo ti agdiskitar, aramiden tayo. Tani, narigat mat no ni manang amilat tan tinamnamaan tayo akanayon. Sa bagay mo't kit di sige. Agid dan tangarudan arumor anak. Tapadasat mamut ti mapanagdiskitar. Mapanak ija ayan da Madam Janet. Bareng aday palabana. Iso pay mat titangdan ko. Di mo timbaga ngawagan daklaan no da kasapulan nyo. Wen, ngam adalat tamot pa nagbain ko amanang. Narigat mat no si kaamin ti pagtarayan mi. Sana bale ta nakadiskitar kami mat iti inggatang mi iti bagas kan agas ni tatang. Intun maminsan nga dakas tarigat yo, awagan daklaang, wan. No talaga nga awanan pamuspusan, talaga nga awagan da ka manang. Ngam no kabaalan mi pay mat asulbaran wenno idiskitaran, ay kat idiskitaran mi Sige, tay pauit kun ti allowance mo ading. Nayunak mo't iti pagpalingkem. Gumatang kay ti may sakaban abagas, kanda dumapay ama sapsapul di tabalay. Igatangam mo't ni tatang iti agas na. Sige manang, kat itapay laang, agyaman akon. Awan anyaman na, ading ko. Ala, pakumustaam tumutanda na ng kantatang wan. Baliwak tumanin ti umawag, tanay, oras manin ti trabaho. Sige manang, di ka agdanag, taidanon ko ti panang kumustam kadakwada. Sige. Si kangarodan ti makamu amang i-budget iti ipawit ko, wan. Wen manang, kat agan anad ka kumadita akanayon. Agyaman na kading ko Sige, bye. Naglukon. Itay pa'y anadlaw ko day ta lalaki Sursurutan naksamat. Sapay nakabutbuteng tilangana. Barbasan nga tidog tibok na. Tinasaya. Partakak pa'y timagna. Apa gusto sumuwad ti tren. Partakak tumunag. Kalpasan na. Sumagsakak iti kaduan ti tao. Wan, kasta teramidak. Iti kasta, mayaw awan ko ti lalaki amang sursurot kanya. Hi, miss. Diyak lakit di agbidot. Dito ti lalaki amang sursurot kanya hindi na minsan nga aldaw. Mabalin ka diti makiam mo, miss. No kasta, Pilipino mutla ang gayam. Kunaklakit din no sa bali alahi. Lampong kan barbasan mo't ngamin. Kaslagtal talamitim ka man. Ada ka di ibagbagam? Awan sir, awan. Ay naapo nakabutbutang matan ti tsura na. Nakangisngisit lang rudan at tidog pa'y tibuok na. Sakit barbasan pa'y. Kasla adik. Napauli magkamatan, miss. Mabalin ka diti makiam mo, kunak. Sumbataklatan. Iti kasta, di na ibaga bastusak. Hi. Hello, sir. Mabalin ka di amaamuan ti madaydayaw anagan mo? Jessica, sir. Jessica tinagan ko. Wow! Nagpintas mo't ang tinagan mo. Kasmat lang iti kinapintas mo. Siyak mo't ni Alan. May saak nga engineer dito Singapore. Kasta ka di, sir? Naglastog mo't dayto yan. Engineer ka no. Diyak mo't damdamagan no niya ti trabaho na. Nakayabiyabang. Masurunak. Mabalin ka di nga awisan? Intamangan iti may sa sikat na restaurant dito Singapore. Kaya't ka ngamin ama-ama mo iti gusto, Jessica.
Ay, kuha. Di kagdanag, tasaan kada ka sa tao. Awan ngamin amok una dito eh. Iso akayat ko kumati makisimningad kan ka, Jessica. Nay, nasapa kamot abimbangon lakay. Naimbag kan aya. Wen, bakit? Mayaten, tiriknak. Nasapa ta, masapak ang mapan ni Talon. Mapan ko man sarungkaran na itipagay. Ang mga nukinan meten na itibilig. Ay kat agkapi-kapay ang arod. Ay, wen man bakit? Mabitla ang atay timplaan ka. Sige man nga ron bakit? Ay, wait. Saan ka di pa ngay mawawag ni Ame? Saan pa'y ba't? Apay, adda ka di ibagam? Awan matkit day. Kaya't ko lang mat ako mustain, ah? Di pa'y mo't imawag ngagpaiso. Makumikom siguro iti trabaho na. Ay, nalabit akas talakay. Nagtuyin ti kapem. Nagyaman bakit? Mayat ti pudot na. Ay, lakay. Kita tuman no dapay maburas mo nga utong. Isupay asidaan tayo no kwa. Uwan bakit? Isumat lang ti may sagagara at ijitalaw. Mapan ko kitain no dapay nateng ang mabalin ang maburas. Naimbag lang asidaan tayo. Tanay, nagninamatan ng iti magatgatang. Alan, mamin ano ka di ngay bagakken ka. Addan nobyok, iso apang nga asing kumata sardengan nakmeten. Saan? Di kan to sardengan, aging nga ngaklunan nak ami. Ha? Oh, apay? Naklaat ka kadita apay nga amok ti putpud no anagan mo? Ha? Sika, lino ko nak ididamo anagam amuta. Kuha. Among ka di, sigudan nga amok nga ami tinagan mo itinagam amuta. Ngam kas pa nang respeto ken ka. Sinabayan ka lata hindi ko nam a Jessica tinagan mo. Sino ka ngamin aya talaga? Apay adanda ni amum amin na may papankanyak. Palpaliiwan naksamat. Aklo ang nag-imbestiga ak may papankan ka. Ngam kas nakon, awan ta ka sa panggap ko. Mariknak ngamin nga agayatakin ka, iso nga ar-aramidot ti kastoy. Anya? Amok nga danobyo, ngam saan nakasumardeng amang ibagay ti ayat ko kan ka. Aging nga saan kayo pa'y anak kalaysa. Alan? Day tatipod no. Panagnakakan ka asyak ti rumbeng apakyasawam. Ngamin, siyak ti pudno amangay ayat kan mangipatpatid kan ka. Saan kat ati agdama anobyom ay ayatan kan ipatpatid ka unay-unay. Amen. Saan Limbert? Di na kumamutrabagan iti kasta pangaasim. Anya, mabitla ang Limbert. Saan tapayanan pa sa nagsarita? Limbert! Limbert! Diyos ko. Apay akas to'y matan tinagtumpalan ti ayan-ayat mi ni Limbert. Talaga ka di akas to'y tinaituding agasat ko. Ti mapasagtan itinagan ni ayat. Apay. Anya launay tinagbasulak. Tapay akas to'y ti mapaspasamag. Apay, Diyos ko. Nukasta, nag-break kayon ka ni Limbert, Ami? Juan Maris. Adda ka nun sa balingay ayatan na. Kat agkasardan iti mabiit. Ay una yun ni Limbert. Kastala ang kalakakin kwa na ti mangibaga iti kastaken ka?
Di naman lang matpinanunot ti danda ni pito atawan a panaginayan ayat yo. Awan nga rod. Nagsakit, Maris. Awan umasping iti kinasakit na. Ay, ala. Isangit mo latta, friend. Iti kasta, mairwar mo ti sakit tinakam mo. Maris, Anya ngay nga rod kat adaditan, friend. Nasakit man, ngamnas ka nga aklo namon. Talaga siguro asaan ada kayo kanilimbert tinaituding para ititunggal maysa. kasladyak kabalan, friend. Nagsakit. Namumla ko manukasano ti kinasakit na. Namumla ko, Maris. Maawatak kulit nam, friend. Talaga ana sakit. Nang runa kat sa diwa pa'y isugat di tapusom. Ang empatsak, adumtang tumatla ang ti panawan am ay liliwag mo ti sa amarikrik na kita. Aklonan kan, Alan. Agpaisaw, Ami. Wan, kunaklangarudan. Oh, ay yaman ako na. Kunaklakit din o talagang awanan namnamakin ka. Ikarik, ng ayaten kan ipatag kay tek na nayon. Si kalang ti babae nga ayatag. Aging kat maudi nga angis ko. Promise. Namnama day taalan. Sapay la kumata tong palam amin akarim kanya. Wadami. Ikarik adi kan tulumdaang iti denlak. Di kan to pagsangitan. Kang runani ti amin. Pagseribyan ka kas asawak. Oh, I love you, Ami. Puno gayam timbaga ti anak tabakay. Nga anya lakay. Nagsinadaan ka ni Limbert. Kat agkasaran ni Limbert iti mabiait. Ay, wan nga rod. Nadamag kumutday tan lakay. Doktora kanumat ti asawaan ni Limbert. Ay kat nagasat at kinayat ti may sa doktora. Sa apela ko mangarod tagbalin to ang naragsak ti panagtinada. Kat apay nga rod ngay akas ti panangibalikas mo, Dionisio. Kasla damot sakit tinakam mo ti panangibagam. Asapay la kumangarod tagbalin to ang naragsak ti panagdenada. Kasanaw kat basta inkulasay matlatan na dya Limbert ti anak ta. Nakasapon lang iti doktora kung namatlan nakajakpatan iti loto. Ha? Basta sina na matlatan dya anak ta. Di na matla pinampanunutan na iti intultulong ti anak ta kenkwana ang raman iti pamilyana. Ay nalakay bay amon. Talaga akas ta ti biag? Ada dagiti tattao. Asaan na nga mo ti mang talyaw kadagiti ng tulong kenkwana. Day takit nga rod. Isaasapay la kumata di nang tumat marik na ti sakit nga impalakam na iti anak ta. Ha, surungkon. Ay wow! Nagtar ka mo't gayam, nagpapukis kan agibarbas ka alan. Siyempre mo't amom ka ditay kun kunada tall, dark, and handsome. Siyak day dyan. Anya? Talaga mo't. Uri kasti anang isitak. At damat may pagpanakkel ko alangak. Gwapo ak mo't nakumpara ka rin tinagduma dita. Pinagkat mo mo't tibukod mo at tugaw alan. Ay, wala. Awan gayam mangidayaw kanya at di siya kung ti mangidayaw iti bagbagit. At least, am-amo kung ti mismo bagit. Anya? Sika at talaga. Anya nga tanong kalay satan. Ha? Uray simple lang. Tinapatag, makapagkalay satan. Iti kasta, agtin natamatan. Day tamot laeng kumatibagak kan kaalan. Iso na laeng ta, ijay Pilipinas ti kayat ko pagkasaranta. Bakit di agawid ta iti Pilipinas? Ta ijay tangag kalay sa... Agpaiso? Wen, Promise? promise. Mani po dita, rugyan tanga si kaswa na iti papeles akasapulan ta para iti panagkasarta.
Sigurado ka ka din iti pangading mao anak ko. Ti pan nakikalaysam ka ni Alan, ti kayat ko asawain. Katuan tatang, sigurado akon, 100% ni Alan ti kayat ko apakiasawaan. Apay tatang, adda ka di parikot? Ah, ay, awan ba't kat di, anak ko? Nadamag ko lang ba't Agdua-dua kayo ka di kini Alan tatang? Ay, saan ba't nga iti kasta, anak? Oray di yu ibaga tatang. Amok nga agdua-dua kayo kini Alan. Ha? Apay, ti kunayo ka di kat saan ang mapagtalkan? Anak. Tatang, nasingpot ni Alan. Saan lang nga dayta? Nagagat pa'y. Isu nga amok, ajak to agrigat iti danana. Amo na ngamin ti dumiskarte. Saan akas kadag iti daduma dita? Ano anya ti adda, kat isulatan. Ay, kahit nasaya at ba't garod ano kasta, anak ko? Sa pala ko mga rod, tas saan to agbalbaliw ni Alan? Iti kasta, agbalintumag ta naragsak ti buklin nyo a pamilya. Kat, napanag ka mo, ti ko na ti anak ta. Anasingpet ka nagagat di manugang ta Dionisio. Wan sang agpaisaw bakit? Na, apay ngay, nga dapay la, sana. Di mo ibaga, asaan ka pa'y anak kumbinsi kini Alan. Pag kunaam ngay mata sa anak pa lang anak kumbinsi bakit? Kasano, kat kasla, agalanganan kamot amang ibaga itiwan. Anyat amo tayo ngay. Ang mga no'y talang dahi ta kinasingpot ken kinagagat na di nga Alan. Ang mga no'y to nagsublidan ija abroad kat parigatan ken kabkabilin nanton tiyanak ta ijay. Ay unay kan Dionisio. Imbiskit di nga dayo mo di manugang ta. Saan? Takastaki din ti bagbagam. Kasla imposible mat ngamin ang nasingpot na di nga Alan. Ay sus, saan aga puta kas jay ti itsura ni Alan? Kat saanin ang mapagtalkan? Saan nga iso ti makuna agwapo? Nang runa kat medyo nangisit. Ngam uray no kas ta ti itsura na. Mariknak, anapintas ti panagpuspuso di manugang ta. Ay kat makita no aging kat kaano ti kinasingpot ken kinagagat na di nga Alan. Bakay? Biliba kun at talaga iti kinaanos ken kinasingpet ni Alan, friend. Ay talaga, friend. Awanan ti birukak pa'y kankwana. Talaga anaanos. Nagagat pa'y Isunto pa'y ti makatadang aglutluto di ti balay. Isu taglinis, ken isu pa'y taglaba. Ay na, nagasat ka at talaga ka ni Alan, friend. Ay kat, quits kami laeng friend. Ne, anya ti kayat mo asawan, friend? Quits kami kunak, tako namut ngamin, nagasatakken kwa na. Nagasatakken kwa na. Ngamin, nagagat ka na anos. Saan lang nga dayta? At dapay natalgad at trabaho na. Ngam makunakmet ang nagasat ni Alan kanyak. Gapo, ta nakaasawa iti sexy ka na pintas akas kanyak. Wanan niya, sana all, friend. Ay katagalay sa kayo matan akin ni Edgar. Iti kasta, agdan na kayo matan. Wan ko friend, nagadupay mo, ti paggastusan mi. Barang no makaurnong kaming tumatlaang. Iti kasta, makapagkalay sa kami matan nga agpaiso, iti kabiitan a panawan. Nasayat mata si Mangpet kan bakit?
Apa gusto, malinlina yung tinapoy. Aginanaka, tamangan tantumot na nitong madamdama. No kasta, nakaluto kan lakay? Wen, itay pa Nasapa ang nalpas ti trabaho mi. Isa nasapa akmat ang nagawin. Aya, ay kat mayat ang arod. Sana all masapsapa ang malpas ti trabaho na. Ay, nagsakit ti sakak. Agraman ti likod ko. Kaya't kung tagilad lakay. Nala, agdugaw ka pa lang dito sopa, tamasahyak ti sakam. Wano, kaya't mo, ti babad mo itinapudot adanom. Ta sakto masahyan itong madamdama. Sige man lakay, tani. Talaga na bang banuga kiti nagmalum at trabaho. Mabit lang nga ron, tamang ipapudot ak iti danom bakit? Confirm lakay. Talaga ang masigugak. Agpaiso. Wan, talo abulan ng ting inawag. Ay na, siya akong tikaragsakan na tao ni Tilubong bakit? Yes! Yahoo! Kamaw dyan na, andan to na nagta. Agbalinak to nga ama. Wan agbalintan ang naganak iti mabiit lakay. Ay, nakaragragsakak at talaga bakit? Tsak may latawan ti kastaon na aragsak ko. Ad naman nga agsingsingpot kan aggagagatak no kastoy laeng bakit? Ay wan rumbang laeng adublimpay taggagat. Ngamin manayunan ng ti paggastuan ta. Manayunan ng tingiwat apakanamlak. Tisugat ket mabalin ang nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti pakasaritaan ngayon tay drama ita ket nagapu kanipagayam tayo nga Odessa. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak adumdumngag. Naawi sakmet anang ipatulod iti surat ko, takayat kumet apa idrama ti pakasaritaan ti biagmi nga agiina. Nasapa apimusay ti asawak gapu iti sakit. Uray kasano ti kinarigat ti biag, inkarigatak met nga insakad ti panagbiag mi. Isu na laeng ta idinapadasan dagiti anak ko ti nakitangdan wenno nakitegged, simmadot dametten nga agiskwela, isu asaanda a nakaturpos iti kolehyo. Dua a lalaki ken maysa a babae dagiti anak ko. Adda ija abroad ita ti babae. Timet inauna a lalaki, pa extra laeng nga agman maneho iti tricycle. Iti ababa asarita awan natalged at trabaho na. Nakababain man ngem adda nga minsadsadot na. Day talaeng mangnamnama ti paglaingan na. Nagpadaandan iti Bisaya nga asawa na. Isu nga rod ti pagtayakan ti innak istoryaan ita. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Simang patmat kanugaya man ti package nga impatulod ni ading mo aros lakay. Wan nga raw. Nabayag mo't ngayon uray ni nanang da dya package. Adda nga tamat ko kam ijay lakay. Dayta ti jak mo bakit? Imposible mat ang awan kat kabsat mo mat dyan ang ipatulod iti package. Kan may isa, kay kayat nakamot da dya kabsat mo. Saan ang naimot ni Rose? Iso asigurado nga adamot inted na para kan ka. Narigat timang namnama bakit? Urayan talatan no adda umay itid ni nanang. No adda di pagyamanan ta. Ngam no awan, ay kat bayamo na. Anyang nga kita inlasin yung nanang. Inlasin kon adag iti para kin ni Eric kanakaw. Ay na, saan yun nga ikan ni Eric nanang? Sana bali, tadamot trabaho da nga agasawa. Kanda yung magkadakwada at awan pa anak da. Ay saan ang mabalin anak ko? Kaano nasuratan itinagan ni Eric dagiti para kuana? Masapol nga itad tamot ati para ijay kabsat mo tapno saan agumura. No gumura, di bayan nyo? Paul, Ulitig nga ibaga nanang.
Saan yun nga ito dagiti para kini Eric? Kukwaklaan dagita. Saan amabalin ko naklang arudan? Ang mga numaamuan ni Rose adita inted dagiti para kin ni Eric kat agungat. Bayam tauray siya kung timapan mangitulod ijay balay da Eric, numasadot ka mangipan. Apay aya natangkang ti ulo yun nanang. Ha? Siyak ti mangyawid ka dagita adilata kunak lang arudan. Kasano nga iyawid mo kat nasuratan nga rod itinagan ni Eric? Agungat lakit di jay adim numaamuan na asaan ana ited ti para kin kuana. Man ano kumangay no danagan na. Mamin ano matlaang ngay katunti nakasurat anagan na. Ay saan kumamata kasta, anak ko? Maditi kasta nga ugali. Saan anasaya at nga imutam ti kapsat mo? Basta iyawid ko dagita adilata. Tapara iti pamilyak dagita nanang. Anya ngay day ta insangput mo anak ka plastic lakay? May sa toothpaste, may sa sabon kun may sa alusyon. Bakit? Ni, nangalaam ngay kadagita. Day talahan kano ti bingay ko iti package. Lain patulod ni Ros manipod abro. Anya? Day to'y laang tinted da? Uwan, bakit? Ay una yan. Sigurado binukudan manan ni Manong Mupol dagiti daduma akarga ti package. Imposible nga awan man laang mat dilata aparakan ka. Jak mamati aday to'y laang tiinted ni Rose aparakan ka lakay. Ay na, bayamon bakit? Makagatang damot iti imported adilatan no kayat ta. Adda akong dita lakay. Ngam sa bali latamat ajay itad kan katikabsat mo. Nagsimpot kan tuma ngamin unay, Eric. Di mo ammo ti agreklamo. Ay na, amunak mutan bakit? Jak kayat nga agriri kami kinimanong. Iso bay amon. Kukwadalatan nagiti dilata kin makmakan nga integ ni Ros apara ko makatata. Hello ating ko. Kumusta kan dita abroad? Siti Diyos, nasaya atak matmanong, da kayo ngay. Nasayat kami mutlata ating ko. Nakaawag ka matmanong, ada ka di ibagam? Aywan, talagang nga da ibagak Ros ating ko. Anya ngay day tamanong. Nalagip ko nga minti ko nam iti nga agnegosyo kay iti grocery kin laundry shop. Aywan manong, talaga aplanok timang bangon iti negosyo. Isu na laeng ta sa anak pa asigurado no anya a negosyo ti mayat. Mayat nga taaya ti grocery kin laundry shop. Aywan mayat ti grocery kin laundry shop ating ko. Sigurado asaan ka malugin no bilang lang. Isu nga minti ayan ti inaldaw akasapulan dagiti tao. Sa bagay, manungay nga tamat ti puunan no bilang manong. Ibagak to kin ni Jamila, ta saludsudan na itipos na. Agtrab-trabaho nga min kat iti may sa laundry shop. Sige nga rod manong, ibagam to adagos kanyak no mano ti ibaga ni Manang Jamila. Iti kasta, amok nga isaganaan no bilang laeng. Sige ating ko. Umawag ak tumanan inton makasaritak ti asawa. Limabasak ijay balay dananang itay lakay. Anya nga ijay aramidan da. Kasla adamot ipatpatakder da. Irin-rinuwid dati sigo da garahe. Palawaan da ka no, tag negosyo ni Ros kabayatan ti kaadana, ya bro. Anya ngay a negosyo ti ipatakder da ichay lakay. Grocery, kin laundry shop mat ka no, bakit? Ni, mayat sigurado nga ado ti customer ijay. Ta iso ti pinakasentro dito lugar tayo. Naku namon, bakit? Talaga amayat ijay apagpatakderan da iti negosyo. Ta ijay ti pagsasabatan dagiti tao. Iso na laang, taasino ngay ti mga sikaso iti negosyo ni Rose no bilang laang. Nimot ka no manong Paul ti mangi-manage. Isuda ka no agasawa. Ay kat nasaya at iti kasta at damot pa kakumikumanda nga agasawa. Uwan tapno damot obraan da. Tangdanan mo't siguro ida ni Rose no bilang, bakit? Sigurado da ita amo namat no kasano ti kinarigat dito ayan tayo. Iso asigurado at tangdanan na damanong Paul. Indagasan kayo iti sidain nyo, nanang. Atong, may sakilo a bangos kung may sakilo a karni ti manok. Ay naagyaman anak ko. Talaga nakasingsingpet kang anak. Saan akas kinimanong mo apol? Imbes nga iso ti mangtad. Saan ta iso pa'y kitdi ti dumawat kanya? At dala nga ro din pagsapulan ta. Kung dumawat pa lang mo't kada kaya. Day tangaro anak ko. Kanayo nakasyay tar aramidan na.
naglaing adumawat. Ay, una yun ni Manong Paul. Pangit-ipanan na nga, itit-itid ni Ros at hangdan na. No kunayo adumanawat mo't kada kayo. Jakman amo ijay kabsat mo, anak ko. Masursurunak paikit din no daduma. Takanayunin na mutan ti umay dumawat kanyak. Sapay agunget no saan ang mapagustuhan. Hello, Ros, ating ko. Nakaawag ka man. Wen ata jakmat mauray ang tiawag mo manong. Ha? Kumusta mat ti grocery ken laundry shop? Ay, kwa. Okay lang mat ating ko. Pasensya ka na, ano jak nakaawag. Medyo makumikom kami ngamin kinibakit. Ado tinasken nga iurnos dito'y grocery. Numarigatan kayo, uray mangayab kayo iti matangdana nakadwayo manong. Iti kasta, mabibiit ti pa ng yurnusyo kadagiti lako. Ha? Ay, kwa. Saanan? Isupay manan ti maitangdan. Di kagdanag, takabailan min da ito'y ating ko. Aywan, kasanugayam ti pa ng ilakad yu iti permit manong, narugyan nyo ka din? Saan pa'y ating ko? Isugayam ti may nga ibaga kumakin ka. Apay manong. Naibusan ti kwarta nga impawit mo. Naipurchase mi amin para iti grocery. Inggatang mimutten iti washing machine para iti laundry shop dyan na udi nga impawit mo. Isunod da pan nakabalin na. Mangipawit ka manin iti gastusan mi amang ilakad iti permit. Sige manong, mangipaw itak inton bigat. Iti kasta, malpasan, kat makalukat kayong matan. Uwan natin ko, katagyaman na ka. Iawag mong tungarod adagaw no may pawit mong ti kwarta. Tamapan ko iwidur adagaw sa ating ko. Ay na, napsuga kiti kastaunay bakit? Ayos. Ay na, ako din lakay. Grabe ang busog ko. Napintas ditoy. Ado ti barbaro a panganan. Agkakanginang agpaiso. Ngam sulit mo ti bayad. Oo, tama ka lakay. Kailan kaya ulit tayo kakain dito? Ang sarap-sarap ng pagkain dito lakay. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap. Ay kat umaitan tumanin amangan. Intun agda mabirukan ti grocery kan laundry shop. Bakit? Buti kung hindi makahalata ang kapatid mo lakay. Baka malaman niya na ginagastos natin ang kita ng kanyang negosyo. Awan ti rumba nga pagdanagam. Tanalakalaeng mo't nga irasonan dayta. Di ka agdanag. Tas siyak ti makaammo iti kapsat ko. Bakit? Ay, nagsasarunumat ang ti abak ko. Anyamot tan. Naibusan ti kwarta abalon ko. Tinasayat. Agawid akpay tamapanak mga iti kwarta kini Jamila. Barang adda naglakwan na grocery. Wen, kasta taramidag. Naskin ang makasubuta. Nakasaritak ni Nanang Itay lakay. Nagado ti impulong na kanya. Kas kumaitan niya bakit? Kanayon kano adawatan ni Manong Paul iti kwarta ni Nanang. Ano niya? Ay una yun ni Manong Paul. Kanayan mo't lakid din nakastatar aramidan na. At damat kwarta na. Ngamapay adumawat pa ilang kinilanang. Mas daaw nga rod kano ni Nanang. No sa dino ti pangipananda iti kwartada. Agraman impaw it ni Rose nga allowance ni Nanang. Inalapay kano ni Manong Paul. Ay sos. At doon sa mo din sa baling aramidan da. Isu akanayan da ang maibusan iti kwarta. Ha? Anya ti kayat masawan lakay. Ibagak to numapanak na ka. Paliiwag pa ilang ni Manong Paul. Sapay lang kuma. Tanagbigdo taklaan iti atap ko. Adda sa bali amadmadlaw ko kin ni Manong mo Apol, Eric, anak ko. Kanya na itananang. Kanayon nga alo si Isen. Saan ang makaid na? Adda pa'y dagiti daduma akaslan na bartek. Ngam limpyo mo't amag na. Ha? Wen, kasaritam tuman ni Manong mo anak ko. Jak ngamin makasarita itinasayaat. Takas lalikliklikan nakmet. Amangan kit dimot no adda parekot jay kabsat mo. Kas nakastamot nga ron tinadlaw ko na. At dadagiti gundaway anak adayo tinakaiturungan ti imatang na.
Kasalamay ikulkulan. Day takot nga rod. Ay na madanaganak ijay kabsat mo. Iso apang nga asim ka di ata kasaritam tuman ni manong mo. Sige nanang, gagaraat to ije balay da inton bigat. Iti kasta, makasaritak iti nalabat. Nanang, agkasapulan akmanin iti kwarta. Pangaasyo ti kandak. Ay aglablabos kan Paul. Katno ka itid kulaang kan kay di kalban. Ita, dumawat ka manan. Katno 5,000 mat jay intid ko. Basta ikandak, tanay, talaga kasapulak ti kwarta. Alan-an, ikanda ko nanang. Pagim ipanam ngamin aya iti kwarta, Paul. Apay akanayon ka dumawat. Nabaybayan nyo pa yun tinegosyo jay adim. Awanan nalugin ta kanayon mat anak ka close. Kasanulaangan numaamuan ni ading mo ti kastangat aramidaw. Ay sus, sayang ti puunan. Saan nanto amaamuan nanang? Basta saan kayo nga gipulpulong? Ha? Di yu iyaw awan ti saritaan. Ikandak kit din iti kwarta. Ay napasensya ka. Ngam talaga nga awanan maitad kukan ka. Unay mo teta kinaimot yun. Paul, Imot kayo mag imot. saan nga iti kasta? Huston, nudidak kayat nga ikan. Saan laang? Di ta kayo man laangin. Ha? Ay, Paul, anak ko! Paul! Nasaya at mata si Mangpet kayon, Manong Paul, Manang Jamila. Ha? Rose, Abay dumating ka na pala, Rose. Bakit di ka man lang nagsabi na darating ka? Hindi namin inaasahan ang iyong pagdating. Sorpresaan kayo kuma, ngam siyak matgayam ti masorpresa. kastoy nga min ading ko. Anya ti inararamid yu iti grocery kin laundry shop, Manong? Apay nga awan matan karga ti grocery? Kan kurang-kurang matan ti kagawaan iti laundry shop. Kunak man no kumpletong dagiti machine. Day, Ayan dagiti kwarta nga impaw-pawit ko. Ay, ganito kasi yon, Rose. Di ka makibiyang dito, Manang Jamila. Ha? Parikot mi da ito yung agkapsat, iso di ka makibiyang. pasensya ka natin ko. Nailawan ang nagastos mi ti daddo mga impaw-pawit mo. Talaga mo ta kumpleto ti washing machine iti laundry shop. Iso na laang ta nailakok mo't laang ti daddo ma. Sapay kumata mapakawanda kami ating ko. Una yun, Manong. Una yun, di kasto yung inaramid mo. Rose, Ang mumat ang nagrigrigatak ijay abroad ti kwarta na igatang kadagit jay. Ngam apay adi mo man lang inikan iti patag, Manong. No amukla ang akas ti aramidin nyo. Jakla ko man nang irurwar iti kwarta. Inurnong ko la ko man. Bayadan nyo ti kwarta aginastos yung, Manong. Bayadan nyo! Talungal dawon asaan anagaw-awid ni manong mo, anak ko. Uray ni Jamila, awan matan. Ay na, madanagan ako na yun, anak ko. Sa dinungay nga napananda. Di kay kadiunay agdandan at nanang. Amangan no anya pa'y ti mapasamak kada kayo. Kasano ajak agdanag, kat saan matan nga agaw-awid di kabsat mo. Uray kumamat no saan apati ni Jamila. Amangan kit dimat no gimura daga po iti panangyungat mo kadakwada. Ala huston day ta pa nagdandanag yun, nanang. I-relax yun laang kati. Mabit laang taawagak ni Manong Eric. Ibagak ta umay dito'y balay, tamapan misapulan ni Manong Paul. Among kadi asinapsapul da ka iti Manong Aldaw? Adda ka laang gayam dito'y pagbaludan. sorry ading ko. Sorry ti amin na nagbidotak. Pagbabawyak amin ang inararamid ko. Apay ngamin aya. Anya ti inararamid mo, Manong. Natiliwanak iti droga. Anya? Kat ni Manang Jamila ngay. Indarumdamot iti estafa. Isungagpada kami anabalod. Ay, una yan ti kasto yung inararamid yung, Manong. Paklo na kanaadi ka kiti droga ading ko. Isu ti magagapo, no apaya ka na yun ang agkasapulan iti kwarta. Isu pa iti may saan ang aramata ka na iti kwarta ngayon pawbawit mo. Kan ti birok iti grocery kan laundry shop mo. Manong.
Pasensya ka natin ko. Pakibagamutlangan kadalanang kinirik at umawdawa takit pamakawan. Itakla nga na amiris na gitidakas ngay nararamit ko. Itakla nga maamiris na gitibindot ko. Pagpapapawi akman, ngam naladawan ti amin. Sapay na ko ma, na mapakawanak ni nanang. Kat ulitak manen, nagkid daw iti pamakawan kang karos. Ating ko. Sapay na ko ma, na mapakawanak.